Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биз бүгүн кайрадан 3-чү чыгарылышты силерге тартуулайбыз. Бул чыгарылышыбызда жалаң саан уйларды көрсөтмөкчүбүз. Бүгүн 2019-жылдын 21 апрели, өзүңүздөр көрүп тургандай эле погода дагы биз үчүн өтө жакшы болуп жатат. Биз Сокулук мал базарындагы саан уйларды көрсөтүүнү улантабыз. Мына өзүңүздөр биринчи эле көрүп турган бул 81 миң сомго саудаланып тур. 81 миңге берем дейт ушуну баласы менен. Биринчи тууш экен, жакшылап эске албаңыздар. Эми канча литр сүт берди экен десеңиздер, бул 7-8 литр сүт берет деди ээси менен сүйлөшкөндө. Эми биз калган уйларды азыр сиздердин көзүңүздөрчө бул жерде турган боз жана саан уйларды баасын билебиз, канчадан болот экен. Канча экен бул? 50. Bu boz mu? Sağ mı? Boz ne maksadında? Boz mu? Kança suransızlar? 50 surata. 50. Kança kılı? Ya. Suranlar boldu? Kança suraştı? Neden? Beremen mi? Boz mu? Boz 4 aylık. Kança aylık? 4 aylık. 4 aylık. 4 aylık ekan. Yanvarın 25'inde sanırsın. 4 aylık ekan da. Bak, biz bu jактагыларды сурайлы да. Assalamu alaikum ekan. O sizdiki? Sizlardiki? Qancha ekan bu? 45. So'radingiz, bergadingizmi? 45 ekan. 45 ga bergadingizmi? Bu qanchasi tuğuşu? Qanchasi tuğuşu? Birinchi qancha süt beradi bu? 8. 8 litr süt beradi ekan. Az bultarаны өтүп туруп сиздерге көрсөтпөймүн. Жанында турган ак сыйыр жакшы тосуп калды да экрандычы. Kaçam mı uzak mı? Бере турган жери. Биринчи. Бола турган 55 бу. 45 бу. Бул местный бу. Местный экен. 55ке берем дейт ушул. Эми биз бул жактагылардан сурайлы, бат-баттан өтүп. Бизден алыстабай туруңуздар, урматтуу мекендештер. Жана саан үй бар экен, ушундан көрүп коелу. Ассаламу алейкум экен. Кандайсыз бар? Бул канча экен бул? 80. Бул дагы баласы мунку. Наркылы. Наркылы, бул 80 болот абы. Ушунда бул канчасы туш болот? 3-чү? Bir таза салганда канча литр чыгат? Таза 14. 14 литр. Азыр мисалы примерно күнүмдүк бүгүнкү салганда канча чыкты азыр? Бүгүнкү саллек. Узо коерүнө. Негизи 14 10 менен 14 ичинде экен да? 14-15. 14-15. Түшүнүктүү. Ошондо колго тие турган баасы канча мунун? Колго тие турган баасы 75. 75. 75 миң сом. Үчүнчү туушан бул, Алдынан муз olsun. Муз болсо, ошондо канча айлык болот? Muz olsun 1 ay kaldı. 1 айлык болот. 1 ay oynadı. Жаңы эле экен да? Жаңы Рахмат чоң. Ошондо местный бар, Так, биз бул жактагы саан уйларды билели, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде дагы. Эке, силердики эмесби? Канча экен? 100. Сатылдыбы? 210. Бул эспи жа? 100 миң сом экен. Бул канчанчы туушу болот негизи? Жок, негизи туушу канчанчы? 4-чү. Канча литр сүт берет бул? 15 литр. 15 литр сүт берет, эки баласы менен 100 миң сомго берет экен. 4-чү тууш экен. Биз анда бул жака өтүп, боз уйларды дагы билеличи. Канча экен бул? 50 экен. Бул жерде базардын эң алды сиздики го дейм. 110 эле. 110 миңге. Бул бозбу? Боз. Канчанчы туушу бул? 27-28 литр süt verir. 60 kuruş.
6-cı to'ushi. Hurmatli ko'ruvchilar, yaxshilab esga olingizlar, 6-cı to'ush ekan. Bu qanchalik bo'lib qoldi? Bir ayda to'ydi. Bir ayda to'ydi. Azali qolib turdi. Bu savdo qilganlar bo'ldi ekan. Qancha so'rashdi? 5'e bermedi. 105 ga beriyordingiz. Onda biz bu yoqdagini ko'rsataylik. Nechasilarga sotildi? 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 Qancha so'ratsizlar? 40. Bu qancha tug'ani qancha oldi? 2 oy bo'ldi. Negizi qanchanchi to'shi bu? Qanchanchi to'shi? 3-chi? Qancha litr sut beradi hocam? 6 litr. 40 ming so'm so'radi degan. Bak biz anda bu yerdagi boğazdan ko'rib boğaz qancha ekan bu? Bir aydan keyin to'ydi. Bir jumadan keyin to'ydi. Hozirlik olib turdi. Qanchaga berasizlar buni? Bo'la turgan mahs qancha bo'ladi bu? 70 so'radim. 70 so'radi. Bozorda so'raganlar bo'ldi? So'raganlar? Ho. Qancha oldi? 48 berishdi. 48 berishdi. Bu qanchanchi to'shib qoladi shunda? 4'üncüsü içinde. 4-cüsü içinde. Qancha litr bir taza süt beradi? Taza, 20 litre. 20 litr. Garanti berasizlar. Bu xo'roz ekandan bu da. Bir jumadan gitti. Bir jumadan gidiyor. Ana sizlerden seyirlarga qiziqqanlar bo'lishi mumkin. Telefon nomeriga aytib qo'yasizlarmi? Aytib qo'yinglar. Niye öyle bu? Yo, YouTube'ga telefon nomeriga aytib qo'ysangiz. Aytpay olur mu? Ha, anda. O'zing tortib qo'yaymi? Bak, bu yoqda sağ uy bor ekan. Ya belki qancha oldi bu? 60 oldu. Satıldı hocam, aldınız mı? Aldım. Aldınız mı? 60 ka. Ya patla hocam özünde bol. Ha bu boz mu? Ha, boz ekan 60 ka alıp dur. Gördünüz sonra. Biz endi bu yoqdagi sağ uylarni ko'rsataylik. Bu yerda bir Baykan'ın sağ uyi bor ekan. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz aka? 70. 70 mi? Qanchanchi to'shi? 12. Birinchi to'shi, ikkinchi to'shi. Ikkinchi to'shi? Qancha litr toza sut beradi? Ha, aka. Ha, boshqa birovniki o'li. Bak. Natijoda dag'i sog'in uylar bor ekan, biz o'shani ko'raylik, qayerga bu yoqqa o'taylik. Bu yerda bir Baykaniki bor ekan, o'ta sutni dag'i kuchli beradi o'sha bu Baykaniki. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz aka? Yaxshimi? Bozorga chiqdingiz. Qancha oldi, qanchaga so'radi, qanchaga berayin odasiz? 50 ga so'radi, 53 ga berer. 53 ga so'radi, 55 ga berasiz. 53 ga berer. Ha, 53 ga berasiz bu. O'shanda bu qanchanchi to'shi bo'ladi? 3-to'y. 3-to'shi. Sutni bir toza qancha beradi aka? Meni aldamayman, 8 litr sut. 8 litr sut bo'ladi. 8 litr sut bermesa qaytib olaveradi. Ha, tushunibdi. Garantiya beradi ekansiz aka. Bu aka chinini aytdi, biroq bozor bo'yicha hech kim bunday dalilni bergan yo'q. Chinida bu aka 8 litr beradi deb toza aytdi. Agarda qiziqqanlar bo'lsa ko'ringizlar. Aka telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Tishin desang tishini ochib ko'rsatamiz. Ha, o'sha tushunikli bo'ldi aka. Keling sana ochib ko'rsatib qo'yamiz. O gördük. Josh. Yaxshi. Tamam aka telefon nomeringizni aytingiz endi aka. 0772 Aha. 65 Aha. 0770. 0770. Tushunibdi. Biz onda keyingi uylarni, sog'in uylarni ko'rsataylik. Bu agarda qiziqqanlar bo'lsa ko'ringizlar. Sog'in uy bor ekan bu yoqda. Bu yerda bir sog'in uy bor ekan, shuni ko'rsatib qo'yaylik. Aka qancha oldi aka sizniki? 125. Balasi bilan. Qanchanchi to'shi bu? 4-chi. Aka bir toza qancha sut beradi aka? Toza 20 litr sut beradi. Shu ko'rsatib qo'ying shu. Ertemengisi kechqurungisi sog'ib olgan. Ertemengisi bu. Shuni bir solganda shunda 20 chiqadi. Yo'q, 11 chiqadi. 11 chiqadi. Hozir 11 chiqadi. Ertamen kechqurun 11 chiqadi. Shunda jalp hisoblaganda 22. 22 litr. Ko'kka tegsa 25 aşağı bo'lsin. Aşağı bo'lishi mumkin endi. Hozir bolasina 2 litrdan 3,6 litr beraman bolasina. Tushunibdi. Bu bozor qancha qilishdi ekan? Hozir bozor 105 qilishdi. 105 qilishdi, bermadingiz. Hem qancha berayin o'tasan? Maqsadingiz qancha? Maqsad borda.
Maqsad qiyinlar bor ekanda sizga. Aka telefon nomeringizni aytib qo'yasiz aka? Men qo'yam deysiz. Ha, sizlarga YouTube orqali ko'rib, o'sha mesni yashovchilar ko'rib sizlarga chalib qolishi mumkin-da. Nima qilay? Aytib beringiz, hech qiyinchilik yo'q aka. Sizga chalab tursa bosim deyishadi-da, qanchaga berasiz deb. 07 Aha. 23 Aha. 49 57 Toshkada. 23 49 57. Sizning otingiz kim bo'ladi? Tag'ay. Tog'ay? Aha. Tog'amay, makaga chalingizlar, o'sha uyni ko'ringizlar. Chinida sutni bera turgan uy ekan biroq aka. Buni yaxshilab satsangiz ham bo'ladi ekan aka. Sizga cho'ng rahmat anda. Bu yoqda allaqashqa uy bor ekan. Qancha bo'ldi aka bu? 62 oldim. 60 aldingizmi? Aldım. Qanchasi to'sh ekan bu? 16 17 de 16-17 süt berib turganmi? erkek torpağım yanında. Erkek torpağı erkek ekan. Bu qanchasi to'sh ekan bu? İkinci turuşu. Ikkinchi. Yosh ekanda bu. Savob qo'llansa bo'ladi ekanda. Ortidan ham bir ko'rsatib qo'ying o'sha. O baka sizlarga sotildi. Qandaysizlar baka? Qancha ekan bu? Sotildi? Qancha oldi? 55. 55. Torpağım bilan. Torpaq bilan. Bu soat süt qancha beradi baka? Toza. 10 litr. Alo. Ko'ringizlar, hurmatli ko'ruvchilar, bizdan aslo turingizlar. Biz bozorning nari betida turgan son uylarni ko'rsatamiz. Bu yerda bir yosh bola o'zi sotyaptir. Bu yerda 65 ming net. Birinchi to'sh ekan. Sutni dag'i o'ta yaxshi beradi deydi. Agarda o'sha qiziqqanlar bo'lsa, ko'ringizlar. Ya'ni biz qaradan bu yerdagi son uylarni ko'rsatuvni ulantamiz. Qancha oldi bu? 60 so'radasizmi? Bozor qancha so'radi? So'raganlar bo'ldimi bozorda? Qancha so'radi? 54. Bu qanchanchi to'shi? Qanchanchi to'shi? Ikkinchi. Sutni toza qancha beradi? 17. 12. 12 litr toza sut beradi. Ko'ringizlar. Aylanmay biz bu yoqdandagi bu yerda bir son uy bor ekan. O'sha son uyni sizlarga ko'rsatib qo'yaylik. Qancha oldi aka bu? Qancha oldi? 60. Sotdingizmi, oldingizmi? Ben satam. Ha, sotasizmi? Qancha so'radi bozor? Bozori 50 gek. 52 so'radi. Bu qancha to'sh bo'ladi shunda? Ikkinchi to'sh. Bu toza sutni qancha beradi aka? 8 bor. 8 bor. Toza. Mana bu yerda ham o'ta cho'ng bir uy turadi ekan, soni. Bu qanchaga ekan? Sotildi, olindi. 70. Shunda qanchasi to'shi bo'ldi ekan? 3-chi to'shi. Toza sut qancha beradi ekan? 12. Bu bozordan so'raganlar bo'ldimi ekan? Qancha so'radi, qancha berib berdingiz? 65 ke vermiyor. 65 ga berib qo'ydingiz. Sizning qancha maqsadingiz qancha? 70-68 ga beribsizlar. Biz bu yoqdagi son uylarda ko'rsataylik. Hurmatli ko'ruvchilar, havasga turingizlar. Bu yoqda ham bir qora torpog'i bilan son uy bor ekan, bunda o'tili sutdagi ko'rsatib turadi. O'sha Baykentnikini asrab qo'yib. Aka qandaysiz? Qancha ekan bu? 65. Qanchanchi to'shi? Birinchi. Bu sutni aka normalni beradi o'sha aka. Qancha beradi bu? Toza qancha beradi? 12. 10-12 beradi ekanda. Shu yerdan ham bir qora tusda uy bor ekan, shundan ko'rsatib qo'yaychi. Soda bo'ladi o'sha. Aka qancha soda bo'ldi aka? Soda qancha oladi? Bu yoq soda qiltasizlar? Qancha qiltasizlar? 64 kilo tavır. 64. Bu qanchasi to'sh ekan bu? Kaçan tutar? Üstüne ne var? Ha, shunday. Bu toza qancha sut beradi aka? Toza 17 litr sut beradi. 17 litr. Garantiya berasiz. Garantiya beradi.
Өзü sırttan эле көрүнүп турат. Бул жакта өтө Görünüp күчтүү. turат. Ооба, көрүнүп турат. Бул Endi jüröt torpok, geçkin lan tok. Bursan gördüm. Geçindile sağılgan. Bitti bayaka. канча бир жетпей атат, канчага бүтпөй атат, ошону айтыңыздар. Ben aytım 70'ten koyup bereyim dedim. Bular 64'te akşam. Özüm жерleşler, özüm turganda. Эми кичине кошуңуздар да бүтүрүңүздөр экен. Koşa gelmiş atlı yedik Бирок de. кошуңуздар экен. Бүтүрүп бериңиздер. Бирок сүтү дагы алсаң күчтүү экен бирок. Биз ана уланталыбыз. Соодаңыздарды берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жердеги ала кошко, ала саам үйдү көрсөтүү менен бул видеону жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, баке assalamu алейкум. Баке кандайсыңар? Бул канча болуп атат баке? Канчанчы туушу бул? Çıkarıp etkensiniz de. Канчанчы туушу баке? Үчүнчү. Ошондо бул таза сүттү канча берет баке? 17 litre. 17 литр берет. Канча суу атсың? 90 mı? 90 миң. Tırpağı. Торпогу менен. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде дагы бир ала сыйы бар экен. Ушуну дагы сурап коелу. Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Биз саттыңызбы, алдыңызбы? Алдыңызбы, саттыңызбы? Сатқан жоқпын. Да, сатуудасызбы? Канча доосуз? 70. 70. Бул канчанчы туушу бул? 4-чү туушу. Сүттү таза канча берет? 13 берет азыр. 12-13 берет. Сиздер негизи канчага берейин деп атасыздар эми? Максатыңыздар канча? Базар канча? 75'te oturdum. 70'te gelip ele 65 bereyim dedi, berbedim. Hazır hem 70 деп turam. 70 деп турасыз. Kişine akça gerek bol. Can tuğandan uşu ötüm tutup geliyordu. Бул негизи местный ушул жердики? Түшүнүктүү. Съемка теплоферна, цена договорная. Телефон 0550 87. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул сыйыр 65 миңге сурап жатты негизи. Биз алыстан дагы келгендер болот экен да, бул жакачы Токмуктан, Таластан келгендер болот экен да, ошого местный деп сурап атпайбызбы? Канча экен? 75'ten benim. Тегечи? 75 миң. Бул канчанчы туушу бул? 17-18 litre tutar. 17-18 таза берет. Taze bir. Erkek Канчага берейин деп атасың? Канчага сурады базар? 70 veriyordu. 70. Экөөнүн 140. Бул боос бул? Boğaz. Канча айлык бул? Bir ayga жетпей tuydu. Бир айга жетпей туйт. Аз эле калыптыр да? 20 gün. Ошондо канчанчы тууш болот бул? Bu 5'insi. 5-инчи. Бул сүттү канча берип жүрдү эле бул мурда аксын? 25 geçen veriyor. 25 кечен. Күчтүү экен да бул байка. Ушул сыйырыңызды өзүнү бир азыр ушу турушча сураса канчага бересиз эми? Боло турган баасын? 73 veriyor. 73 бересиз. Телефон номериңизди айтып койбойсузбу байка? 0558 35 89 19. Түшүнүктүү. Атыңыз ким? Nurbek. Нурбек. Сиз ушул жерден аласыз да? Түшүнүктүү. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз аягындагы ушул боос үйдү көрсөтүү менен бул видеону жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сунуштар болсо комментарийге калтырыңыздар. Же болбосо WhatsApp аркылуу дагы кайрылсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки чыгарылышта мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле тайларды, аттардын түрлөрүн көрсөтөбүз. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Görüşkünce sağ salamatla oturunuzlar.